mayam khomjari impact news ki Manung huna da Kkay Thokchom mayam taram noksari asigi Manung huna thamjari ba topic ase raw over adultery law haibani haukiba sahi gi inkom jalasini tarani pangi September 28 Supreme Court ki khwaidi wangba India gi court ki judge mangana saba bench samana adultery is not a crime haidana mamang da sanaramba mayam da lokthoga sigumba khoigi yumbalaba nupa nupi singna tonganba masa masa ge spouse na tabasinga aron mari thambasinga du crime nati haibagi khongthang ama lakpadagi tongan tonganba sina crime commit tawrabra haiba wafam duni duga Manipur gi oina su hoju si yamna phomphong sa wafam da ngarang na hana iril bungi thodokta konja mayum arun aduga fizam mohendro haiba aduga ato thopa mi sigi victim oiba haigadra samai tawdana sigumbagi adultery natraga sigumba manaba yuman bagi mari thambadagi sigumba crime ayam tholopasina sigumba Supreme Court ki judgment sina Manipur da sohalli pra natraga karmaina lakpano haibdi matang khanna bui damdam pay news ki studio da lengsin don lebi se hambada ek thangana phambi basi oja Rakesh Meihoubam director human rights law ne wangni oja Rakesh bo ham tram nok sage loina guest mai lengsin biba Arambam ong Robita Leima secretary women against crime ni semaro Robita tram nok se loina guest sing batai lengsin Dr. Meinam Binota Chairperson Manipur State Commission for Women Madam Stram Noksari ahan bi wafam si oja Rakesh thamjagi maroina hariba adultery law si mamang da sanaram badigi hariba 27 September 2018 dagi anoba khongthang ama lakpasina sigumba husband da license ama pirabra haibna sing batongan tongan ba India gi kanon su nei ne dupu yengba yaribdi Manipur gi context lakpa matamda sigumba law sina effect torkan yagre haiba khongthang du lakpadagi kakhalai bra crime si crime re hengkalakli bra ntraga masi mahusadi sanarakpa khongthang gura haibdi matang duni adu maruina masik adultery is not a crime hai matang hi Supreme Court lori ba khongthang si kadai phauta kamai tobuna haibdi matang marik chum kan thambi aham ani ai thamjage akoi gi kenosi adultery gi law si masi ngasi dagina chahi chamaga 59 mapan surba aina mani haibdi 1860 da senghibani akoi gi Indian Penal Code si Indian Penal Code ki section 497 da haiba adultery gi wafam si yawi masi haiba कोई आयन जी सेम मतमदुगी आयन सेमबगी कांबुसिंग मोई वखंद लेरमी बसी अखोगी नुपी हाइबसी नुपागी मरन मागी प्रॉपर्टी दोंग खनबा अदुगा साइगी अखोइना आई इरन थुम पोट हुरांग खरदी हुराम दुदनी तबि नुपीगा नुपा मन अरोन ममरी थमे खोले का हरदी आई इरन थुम हुरांग खरे काना अदुगी मोंग द हेक amang saigi taru midu dani tawno bagi adung bagi wakhalunda imphom moraga sem khiba ain amani ada khoi mayam punuma khange madudi ain habse matam gi hongai ba samaj gi hong mudu matuna evolving or ba kano amani aduna khoi gi Supreme Court na laiba khoi gi Indian Penal Code sidi 1860 da sem khibani Bharat ki constitution British matamda aduna khoi constitution si la matungda अखोई कॉन्स्टिट्यूशन दा अखोई फंडामेंटल राइट्स ना पार्ट 3 दा यावरी फंडामेंटल राइट हाइरिबा ngसाइगी इक्वालिटी बिफोर आर्टिकल 14 आदि डिस्क्रिमिनेशन आदि बगनो बार अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मुतांग लेबा को आर्टिकल 15 आदेगी अखोई डिग्निटी अखोई राइट टू लाइफ से मोस्टली डिग्निटी आर्टिकल 21 असि मयाम सि मसिगा कंपैटिबल ओइदबा आइन दी लेबि यादि अदुना मसि लेबिना नोमुदा अखाई बकनोसी कोर्ट सिंगना मसीगी चपचाबा कनोसी नेनुद्रगसु हाइरिबा कनोसी अखोगी जोसेफ साइन हाइबा नुपासिना इटली बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन करवा वालानी कछु कनो कोई साइगी एक्टिविस्ट नति अरमाना अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अप्रोच तोना असुम बकनोसे मसी अखोई डेवलपिंग कंट्रीज इन डेवलप कंट्रीज न सुम लाइते अदुगा अखोगी असुम आइना से अखोगी मतमसिगा चानादरबनी अदनो मसी अनकॉन्स्टिट्यूशन ओय हना लखबम थोई हाइबा वाफम से लाखदगी सुप्रीम कोर्ट ना मदु सीरियसली लौदना अखोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अमा जज मंगाना साबा बेंच अमना मदु खनर मतुंगदा लाइबा वाफम से कइनो हाइबु हाइबा आइन सिदगी लैरिसी अखोगी एडल्टरी हारगा मोन डिफाइन तरुसी कनागुम्बा मियोय अमना नुपा अमना अतोपा नुपी अमगा मरी लेनाबा हाइबा नुपी अदो माना मयुम मकई पालम मागी मपुरबा लेबनी हाइना खंगबा लोनना हाइबा मरी लेनेरिबा अदो मागी लेरिबा मपुरबगी अयाबा यावदना मरी लेनेरुबा अदो मरी लेनेरिबा अदुसु मखोयनी कंसेंसुअली ओइगदबा असिंगबा मतम लेबा मतमदा हाइबा नुपा अदो जाई मरी लेनेरिबा नुपा अदो एडल्टरदो मदु
sahi manga phawa dandi phangba yai hai aduga fine tawsu yai haiba aduga masi complain tawsi ngasai ge sumda ki nupi du gi nupa khakena complain to yai nupi aduga adu khatang haiba adu ma yama discriminatory oba aina law ma khangni aduna supreme court na masang dang nei ka ne kai thoke bu se nupi ematana magi nupa mathong cha tabdo atopa nupi ngang mayum makai adi mo nupa le nupi da karan to bo nupa du yaning moi nupi emtana adu bu haiba aina sima ga ai gi nupa se mathong cha de mai matha complain to gi ma bu dan de bi ain si ya de ba sumna khaki nupa na magi nupi lam heli nupi du chu kaim to roi nupi consensual party oi ba aram thabak to yaumi ne nupi do ma di scot free ma dani kani phangna leite sum ki nupa du dong to gudabni haiba aduna leiba akhoi chakhulaba matam si leiba ain gi parameter singa yengmada amatta compatible oidaba provision of law amakhakni maram aduna masi supreme court na masi lokthokpuna sume masi leiba malim gi chakhulaba ain singa compatible su oidre akhoi constitution sanadre aduga masi nupi da oina ayamba discriminatory oiba ain amani aduna masi unconstitutional oi hajan lokthokhiba ha madadi madu akhoi kanoda nupi si mai property ni habi wakhumda leina adi family akhoi marriage se masi ngang na ba imung abse ngang na ba wasmana ta katukan to di imung kai batare adu imung abse kana to duribni aduna madu gidam tini suma ain sema ta kale kana aduna sahi cham humbugi mangna semi bajani adu ngasi di madu kana to especially nupi gi damta free tharak pa nupi da khoi gi khara women empowerment ba hai tare madu gi law duni habni ni adu legal provision hai tare adultery gi matang de jara kesa phajana takpi re do je Robita dan hang thamjani wafam ji hujiki hari law si admaina sahi kaya ma sahi cham yankai hena leiramaga nupi bu namthabi ba haigatra madu angle lamadi yengadi namthabi bidagi madu free thadopani haibagi wafam ti lai supreme court ki ruling sina di akhoi gi all india gi oni yeng kada lakpa wafam ne du pu yengba ya wafam di hariba sigum bagi free oirapasina conscious oirapodagi mayamda adugumba crime natte natraga adugumba chairak phangni ai oidi ha wafam du lakpadagi sumba crime sigi hengalakpai wafam du ra haibaduni kari haibini saida tasengna hengale duga खोगी सीजे कनोसे एडल्टरी जे लखोक जंगाय दबो सम हेंगला मतम गे खोगी चाखलकवा मोबाइल सिजनरकवा सुमबै चांगजे हेंगलकवादगी हेंगलै मरक्सदा अमुक दंदी जे अमुक लैरक्त्रगदी करी तौरकदगे हाबजनेबा खोइदा नुसाथिजना अदु हेन अदुम हेंगलाने दु हाबदी मतम अमददी माय नुपा अइना मिगी नुपी मा कोइरुगदी सेलुरगदी माय नुपासने अंगोंदा कैदौरकदगी ना खतंगबो किरंबजे कोइ हुजिक्ति ए अइना कोइनिंग आई हकने अखोइ इसा इसागे अपामबनि आयनदा कैम लैत्रे हारगांदा माय नुपिनजु मुखायरगा माय नुपागी मयुमक्तदगी अतोप नुपा कोइबा चेन बै चना बिजे हेंगलकदबा दै नुपादुनजु अमिगी मौमा पामगदे माय नुपानजु कैसु तौरारोय अखोइ मै लैनादि इसा इसा अपामबनि हेंगलकदबा अदुम मयामसिदगी अखोइना अकीबा फावेबा अदुगा हुजुजु अदुम खोइना हंदक थौबालदा नुपी अमजु मांग्रेना थिनारगा बोथ थादा थोखिबदै कोइथि थिनारगा नुपी मयुमना नुपा मयुमदा प्रेशर मयाम पीदना लोकअपता नुपा मयुम थमदना खोतना मयाम तौना लंबी थिंगना तौरगा नुपामदा चेन बोइरा मेना मु लैरादै मयांग लांजिंगदा माय नु पीजे अतोपदा चेन गिबदगी माय नुपाजनि काय खांगमनदै हुथा सिबा सि थौदोक मथंग मथंग लाइङै मरक्सिदा मु खोइगी खोइना सोमबगी माय नुपी चेनगरगदी मौसाना खोइ सिविल ऑर्गनाइजेशन मोइना खोइगी लोइजिंग लोयादगी मयाम लाएबा आई नुपी चेनगरे समाइना ना अदो खोइना कोर्ट नत्रगा पुलिस ता मागी वाकासे थांगलहलगा मागी फाइन ओइना लोइसनबा सोमबजी मतेंग पांगबनेबा अदो हुजिक्ति सि हेक लाउथोकबदगी कइनोसे उकिल जिंगनाजु केस अमता पायु याद्रेबा हाबदि आयन द कैम लेत्रमिना पुलिसनाजु याद्रेबा दुना माय माय मपुर मयामजे ममिदे मपिता कप्पे मोइदा मयम सो ओके मथांग सिदा आई मरम थसगे खोइ कनो द लार्ने त लाक्सनिंग द हुजिकी हारिबा कनो सिकिति एडल्टरी लॉ सिकी मतुगिना दि बमांग द खोइना मयाम लेत्रगसु क्राइम सि कमिट तोबरगा बद सुसाइड नत्रगा करि मखै यावदि क्राइम अम कमिट तोगुनि हाइबा फॉर्म दि थंबि अदुबो मसे टोटली दंदि फनिगा सु लेत्रबा मदु चेनरिबा हस्बैंड वाइफ नत्रगा मदु चेनरिबा मयाम सि दंदि फनिगा सु लेत्रबा फॉर्म दनि सि मतांग सि मतांग दे सुमाइना थमजगे ngasai consensual party ani do akoi gi samaj nadi madu achumba afaba thabak ni haidi haidaba adu ma thabak tu commit to matam da hana dani to gudabani hair madu mudi lokhokre toy mu chung asing ma thabu thu matam da ngasai gi mayum palaba do nupa ogera nupi ogera ngasai gi adultery gi activity yauriba adu gi du yaning da ba masai nupi ore magi nupa duna nupa ore magi nupi duna masi khainaba yabagi ai nupa ma thongcha da base masi khainiragi haibagi good ground ama madu adugi khainanabagi maram ama piraga ma sumana to balam chan aidaba thabuk tawre ai maga lemine ro khainiragi haraga di family ko na madu khainabagi
chap chaba maram amani hairaga khanaba yai masigi romamadi lei hojik si misi mina thokpa kaya ma yaure hojik hairiba oil bugi thoktok su misi mina yaurabani ade habi riba madam Robitan thambiri wafam sidasu Hira Chandra lamsangi mathan society tor sigi mata yaure dumba phataba lamsat magi nupina phataba lamsat salakpatagi ikai badigi dumba mayam torpose masidadi somaina torpa crime sidadi hariba madu ki adultery the scenery missing to crime dandi phangai oide private wafam manoni masida laisi ngasai gi atopa mi siba khopa yaura abadi maduna atopa dimension ma chakre masagi crime du mi hatpa gi crime mu commit rure mi hatpa du da masagi abatement madaw saruk sina ba yauba khopa mayam do loi konjilaktena madu gi dandi budi phangadaba aduga adultery gi aspect du di adugi damukta dandi yauroi haje bagi wani aduga matang aina kitang ama samjan janing badene akhoi gi masi aina ukilamoina sum thenabada akhoi sumba thodokse akoi hariba 2008 September da masigi kanosi adultery kanosi unconstitutional oi hana haidingai mamang da su adu masing thogok se tum thoeba thoga su madam dena akoi gi hadak sibana ba hadak tawi sibukti adugi scale thokdraga su adum thoi aduna masigi nupi oro nupa oro asum thodok tugi victim oidana madugi case to khopa mayam adum laeba aduna aina thamjani di akoi masi unconstitutional oire hana adultery se aina ya to wa punishable ba kanu nati hana lakhokre adu mudu hengal i haymakti ai masi gi kanu je ai support tokde adubu adum lai masi thoga leibini habasi 2018 gi 27 September mamang da punishable oram badu 27 September matung di punishable orak tabdra oraga su punishable oringi matam du haiba crimes di tum thoga lai haiba wafam duni Meinam Binota da laksage mathang dum laksage maru ina hojiki social crime haitare adum si crime ama involved toraga di hariba scenery ba misak da natana tongan ba social da akai ba people dagi madugi tongan ba ma lehori ba family da adugi masa masu singda victim mayam ama thoklei masi matang da as a sidai da khoi Manipur State Commission for Women gi mai kai di haitare karam vision da karam angle da hariba misak sing maru ina nupi sing gidang da leiba kano NGO ina leibni na karam procedure hosi phoki ina leibiri madu matang da sigumba mayam si khatang handana bagi da mutta yes makta da Manipur State Commission for Women se NGO dinateko this is a institute, yes, institute. Government institute. Okay. Yes, ibe mana hari su ibon hari su ani si point am phajana masigi quality lay ko merit lay as well aigi miyeng amaka as a chairperson of the commission masi nupi sing sina crime tawra ibe se law si leiring da so dum tawi law si leiraktar ba matung da su tawi adubu hengat pa man ba makak handaki nong ni sida yamna henes of report amakak tholak pa sidi it is not related to with this law and hijaning kai no there is recently very few days back neba masi pot lai bas azna masi leitab ni akoi nupi sing sina kai de wagi no ai khoi da question amakak arise tawe khoi ngasi ju meeting yam na masigi ani hum thong pham jai Kaidawi no nupa singsina, nupi singsina, magi nupa laina, atupaga lanar is there. What is the reason? What is the root causes? Okay. Manam sikai gino. Adubu tiny matam the day. Masi like kangjil lagaleba. Only the women are the sufferer. Nupa di lots of the women nupa singsidi mana adultery the wigi case openly nataga secretly nata adum manga tawba tara tawba you have faced a lot of the cases natra adoi matam da di nupa ne nga khi ba me nga e kemta kainona lona adai karina yamna masida dandi pi bagi potsi kharadane yam handagi ba still at present stage that ko in hijri se nupa na mari manga lo laga torokumta nupi sing sufferer se pen mayam am phanga ga sumoi khanga ga lakhi adubu now I am positive ni ko china phaya jabdi nate lo zila women sing se empower tawre empower tawrok pa saisida nupa sing sida tanja amakha nakhoi na karigumba nayum palaba matungda nupi angang thakpa ngamdraba I can go sufferer or doini ko madumang na I afaba lamchat ni haibadi I as a woman as a so kaino ma oina I haijaroi tangna sung cause ama khakde khoi na thire eba why women sing sina kari gidamak to no second step am lanza leise masi thirak pa saisida hojik nakoi miam so dum uri basine Manipur society da just particular context of the Manipur
masayisida most of the sufferers women ne society ma build up tawba matamda nupi di tangai phadaba kaino stakeholder mo na lengdana lektaba yade karigina because of the family, because of their children, but nupa sing di adum koina sakhine nupa da free da aduga nupi di adum bind toro lagi karino mama gi nusiba imungi institute ka hening daba society gi no maya mama thugai bangam jadaba aduna layeba moise aduna rural area da ni maru oina Imphal area da di kharbu thokte ba masi poche handak ngarang na thokpasi natan rural area da di maximum women are sufferer karina mayum palaba matungda yum mama pubagi daita se yaudaba thakpa chaba nisha chaba mayam sen tawraga aduna ne ngasi bazar da ngasi thoglaiba aigi inaw yam ichan yam thoglaibi mam je karigino makoi di responsibility de gi nan thokpa ngamde adubu ngasi piraiba law sina some of the smart empower to gudi ona tena season ngasi achoba point na natra okay hariba wafam se khoi gi hariba adultery law si lakpa degi empower to nupi de hen sakti pire no koi kitang free oina ba imung manungi awaba mayam degi free oina ba haibdo free da ona tena okay se Robita lak se gi hujiki haibai wafam related not related with this law haibani madi law siga kitang related oi bakra wali Manipur context thoi ba wafam sing city hana de sana lakpani na dubu handaki empower to the nupi de hen sakti hapsalakpa adugumba supreme court na nupa ga nupi ga right manana bagi angle la yengum matamda ona na sakhiba dagi sigumba gi crime si hengalakpagi masak oi be haiba wafam leiri kari habini swaida related not related with this law haiba wafam leibini kari habini oi akoina ne law je lokthokibadagi thokpani hana di thomde habadi akoi haijaroi ba hadi dum thoga lae ba akoi ai ngasai haijagare dum thoga lae hengalai madi mobile de chawkhalakpa ka kaijina duga amuk silak dandi je lairi ngai da bau thoga amuk lokthokhaga kai oigada gena akoi da nusa thiba do adune ba akoi laije duga amana akoi sigi adultery je lokthokiba budi akoi yaninge ba hadi nupa da khak dandi pi ba ai lamane ba do koina pamina nupi ju nupa khangna lamana te nupi ju lala bani na ne akoi gi murder case rape case akoi gi kaino kaino na negotiate na suya yade da na only ma jen jang badandi adumaina ani mak se dandi phangan biro haiba hadi moina laisabi nate ma laisabi oji panjo boko hadi moi dai ta lawraba misak amne ba macha pikpa lairabani mapuroi ba lairabani lohongdan loi mimigi mamna nupa gi mayum mak ta gi nupa ba chen ba haibe apikpa macha ma ma gi hak mang halle dai mai mapuroi bi jan mang halle sagai gi jan mang halle mane makui jan mang halle ma macha ga du kai yorakani aduna sumaina som jat kharga di yamna tungi punsida akai ba mam lakada ma pa laita macha mam lakada sin akhoi dadi thoktana ba hona jabane ba duga civil na salam oina khoi gi aina loimba konsan ba yoksan bangam da ba mam lai adugi yoksan bangam da ba jaga da khoi civil organization lai ba jingna thodang laujaba je masi organization jingi mathong ne ba aduna akhoi hojikti akhoi gi warep ma junga si ngasai press conference bang thokna akhoi lam gi nupi mera pai bi mam yaoga akhoi gi women against crime office ta tawgre haibadi khoina lekai da si gi kaino je mau jingna nupa koi ba yaroi mayum ban ba yaroi haibagi lekai da loi mau jingje kau tho mai lekai gi sign logane ba loi ba tuga moina kai gumba da hana koiram ma ju to ogyan taro na cha jing ju o phajana mayum palo nupi nupa na ju koi ganu kai do baidang ta nupa moina ju mi gi nupi mai ma puroi ba lei ba koi di bano si bang kampu gi thongdo ka ju pradhan du na mai macha ne na haire macha pok tangai ba kuni kumngani suri to nupi du ju haire ma bani macha ni kuire na adai mohindro tagen gi jisu ma ga kaino mari leina banu pa na hat pa oira de hirasan da kuire to 17 de hokala khara bani mai nupi na koina banu pa hatli mera san da mana me ama ngam jale mai nupa bok da koina ri banu pa jing ma na hat pa ngam jale khoi lan ja da ba ibung pa me am je ma phun si ma to re ba adai nupa khar khak ta ne ba nupi koi ri se nupa mi gi nupi han yeng ja da ba mai nupi angang phajana yeng ja ba adum ba pam ja du me am lei ba nupa am to mai nupi ja to ba nupa ga mari leina haning de ba adui di nupa noi ju kari gi mi gi nupa ma pure ba lei ba to koi ri no ba noi nupi to koi ra di yaning ga dra ba aduna khoi gi di phajana okay sida example amoina lakhraga hariba cases in the special case example amoina lakhraga NGO hai tare CSO site gi ngasi tori ba khongthang si karai phau mai pakani na khanbi haidi sign laudan nupi myam na wasak laudan tori ba mayam si karai phau da madu basiki angle sida improve oiganin khanbi madu akoi hojik tumina lai thokpa yarakta ba yenga leiba ngamakta ba aduna loi chong thorakpa mayam si ju nupi mayam je duga khoi lekai gi khoi gyam phajaba na apun bai thabak torkda yam nungai bam na Manipur gi lekai maira pai bi club na leiba je sina moina thodang je lokpa matam da loi ba ngam da lei roi ba maira pai bi club na thodang lor de da mai hingna ba gi hona gi da ngam na da ba ne ba hojik ti loi khomdok pa hodok pam di sangi duga moi gi sign lekai du loi lorok pa da khoi gi adu da lam helak pa khoi na ai je hen da na mana sien ba chong ba tawraga di nupi je khoi ni thokpa hoi khoi na tan thorga di khutta
masam kokpi maru kokpi tawragadi akhoi khuta ailo paena khoi da dandi pirakani adum ba khoi just pamde ailo khuta pai pamde just ain da mateng pangjallaga ne khoi society je ingna chingna leiba pame ba duidi akhoina moidagi ne khoi lapthok chaba moi je akhoina hangoi tu ka chare aduga khoi deba krama changna khoi changoi yaro na aw maina khoi noina changjada ba khoina changjada da di aina khoi da noi ka da bai changdi no moi mungda na dandi piba yade dana social boycott tawbudu ne angam ba thogdang de adugi khongjang kharadi akoi government against crime natraga topa CSO sing site gi leire ojara kes kari habing swai matang ki sigumba smain sangkhela ba khongjang si loga yesan naraga pujungjan naraga ke action lokot pa yaba matani kai lebi kari vision lebi masi aina hayo hardi mi bu gyan tan ba samaru oi gyan tawa habisa awareness people kakena su yade se kudama halabada surup thakpa yu thako phati fc common man isam jaba ingonda gi doctor ne na khai adu doctor do surup thai yu dum thai adi awareness mo ne ladi pune ba aduna lai darkar lai si kai no ne do or si kai no habada akoi ati chu che change to hanbam darkar lai madugi kano se madu change to na ba akoi strategy khara puthokpa darkar lai ado si mutang sila akoi be Robita na thambi khibida ngasai gi akoi mera pai bi se su mayam unadana khoidana akoi khanan na ba adagi adu moda kanu sungbu su khoino social boycott to khopa gi wafam lai masi gi mutang sida ai bu ai kitang mod kitang khenei aina thamjening madi masi akoi gi boycott to akoi na changda ba hai se masi chu koi punishable offense amane ba magai no haibu akoi gi Manipur da akoi gi Manipur sarkar na maugi bazahida koi Manipur protection from mob violence ordinance hai jana ordinance ma pass to kore koi November ki tang 34 mamang sehi gi adu bill lam su pass to kore adu bill du budi hoju babudi SNP dri ain ondri aduna ordinance odum chana gini aduna haribo ordinance da akoi gi creating a hostile environment haiba tama mo yauri masi karino haibada akoi ngasa haiba boycott to budo ma da pot piru redabni ma adu to rodabni haigumba aduga ngasai gi yumda changhanda ba lekare tan thokpa khotokpa ponaba ngasai bimru bidana habiru bamsi creating a hostile environment adi mi du da nunga henda ba habsde leibuda monda hana dono leibudu uhelaktu uhela oidune ba adu regadi haiba hostile environment ma create to ba haiba se masi punishable offense amani haidana leiba adu regadi mudu to rugadi makha thaba angi mu chaina ma mayam thoktuna odune hena phanaba honarubuda hena awabu obisu yai aduna hauji hauji darkar leibudi karino haibada akhoi oja hoigi kanu leire women commission su leire aduka civil society organization mayam si akhoi pulaga akhoi ati su change tongnabagi masigi kanu se masima kanna masigi kanu sima honaba ma darkar lei haina khali ai udmana thamjage okay attitude change to ba madugi punishable offense dum law na dum inaraga chaprina CSO na logu dare khongthang mayam du su angle lamada di madu law gi wang mada lakpa matang su dum yaudabdi nati ha hom ni CSO na tawbiri batabak sing ji yam sum society gi damak tawbu oraga su madai da kana gumna chokjalaga di madu law di adugum ordinance laibni na madu da kitang taiwona ba khara laigadra habdagi du gap tu khara di uba phang ha matang yan tetak break lo je break thang te khoi yam thon jerke ping news mi ta do nabi break matung to mayam mu kana taram noksari break matung si chairperson lak sage asagi akhoi gi CSO gi site gi su CSO da natana Manipur da civil society organization nataba civil society organization ta nupi lup mayam am su leiri tongan ba not only akhoi gi women against crime sigumba crime gi matang da nupi da thok thok kaya gi matang da hena mangin thana chongchilipa organization sing da natana tongan maira lup mayam am su leiri duka state ki site gi su state level da maira lup ima lup mayam am su leiri makhoi su sigumba angle sida du meng adum sang gani haiba wakhan di dum leijei marui ni yengba yari ngasai gi women against crime sangchali ba khongthang siga du logi meng di yengba ani siga kitang gap ama karai da no ma leiba ma kitang yauri aduga marui ni attitude change to ba haiba ozara case ki wafam su yam nei nei ngai di oiraga su madui matang da khoi gi technology si no no ja khoi mobile gi se Robita thambi ba mobile gi technology me am di base to ga maduna thong sara ga madu phatcha balam chalo sum sin da ko pham di thambiri adu po technology the base to ga no no di khoi society se adu ga prithvi gi oina develop adum la ka to ni society tongan ba device me am la ka ni he na sin na ba nungai na ba me am la khini adu yeng bi di attitude change to ba ha ba si ga adu ga development si matang hida so da gap le ba adu ga logi matang hida adu ga CSO na sanghili ba matang da gap le ba da khoi gi women kare haitare commission gi mai khai di haitare as a whole karmaina masigi angle si karmaina ubu phangi karmai yimbi masigi matang sida logi oiba wafam si thamgraga thoglei ba
crime mayam sigi horokham si karigino na naina da sunya yararoi karigino haibada law laira su laitra su thoktana dum lai thoktana sum lairi adoidi there is something behind this crime ji thoklei be maram je kaino haibasi ekoi yamunna khannabam change se ada khanana bagi dam da kari masak sing darkar lakani yes masi matang se da khanana ba matam se sa sagi nupi sina nupa amada magi nupa leina karigino top ta miyeng sang ise yam hang ba ya ba question namne masigi achau maram di kaino nupi sina yum ma pan ba da sangai ba punamak se magi nupa dagi expect tawram ba se phangak tre handare nate sumang phangdabana yamban almost phangdabana yamana rural area da tawri se masigi matang sida nupi su after all he is a human being amo orakpanina warakpagi chaina chi khang ngamakta dana another option number thibada oirakpa yabagi possibility number 1 point yes number 2 point ta khara over smart oiba glamour world the towning ba nupi gi masangju hengalakpa because of this social media and the technology advancements in maramoida advanced country da kari thoi advanced state da kari thoi kai ji dum media se uramnina adugi live si su khara attraction ama mokoi da lakpa chi number 2 cause ne ko sina maramoida na sagi first husbands de gi phangam da po se if there is an opportunity in thobuna phangada wi mami uitaragadi jump tawre masi kanan tawon bano who's the man responsible of this haibasi ju yam ajau ba kaino mo electrai bungo adu bu hairiba punamak se akhoi gi society sidi yamna advance kana developing ga natri ba koi di india na developing or so manipur under develop ne ba under develop ki society gi leiri ba magi culture sida yamna chusan da ba pot am oi ba anu nupi du kari tare over smart tawngambi adubu tawgambi haibagi batang lakpa da social boycott toba adudi social boycott toba haibji loan yadraka su chanabagi adum chanaraga lai haiba tare madu magi thodo chanaba lai madubu adu singbadi dum lai logi miyeng de mu yadibani aduga aina su haijaninge commission gi magi dagi yes CSO singa masida isang thono chongthok piraktana tawbiba yam fai ko makoi bu karai da alertness sama pi dana karai da kari taw yage na tayuna su CSO singa di legal na tawgadaba potse simakdi khutta paisa laning de yana because they don't have the right entitled to the hajariba aduga makoi bu mateng pangbiba kadai da kai doraga masigi justice pangada ge ka haibadudi CSO na mateng pangbiri do yamna tangai phadaba society ma da lemina ba da tangai phadaba mathaudang ni aduga makoina raya maga laure ga nang de do si do's and don'ts mayam ma ga tawri se masimte ai khejik tang ai second heart oi adu me to honjaning de long run da atop aina question ma put tawjaning ba am khakti ai with the permission of with my colleagues ko masida haining idi yes crime ma tholok matam na nupa nupi ni hairiba crime se nupi ga thokpaga nupa ga thokpaga se nupi thokpa sina yamna rare case ni si haiman ma thokte na rare case ni nupa di thokdana dum lai bane ba from the time immemorial masida di CSO sing ka dog lege ba why are they stand si thokpa matam moi ka dog lege nupa na tawbudi ya ba usanna da ba khangjan na da ba nupa di tarai mapuni en haiba si hojik si lo je chana gi dro ji ba nupa taragi mapuni haidana mama ampa na chu machana nupi anirak thibada kainom tawra loichana na bone whereas mama wo mana si tholok matam deri maru ko hai okay nupi gi right thing sai piri ko lo na di piri bini adu pira ga society sana da customary law ma khangna I da ba unwritten document amana makhoi bu still phajan biri ba adu di noi adam sufferer or layu hai bane ba pain taking se lauraga sufferer oraga society se carry tawra layu hai bane simangna aina nupi dum tawri bu chumi hai bide hai de ko tangna sung long sufferer sing sigi khongthang amana nupa da tambina na lesson amadi oira abra hai ba si so ai khandaba ngamde tawrei ba lon chatsina okay nupi yam suffer tawe bu manipur da ai suffer tawri je nupi ne okay nupi na suffer tawi adu nupi si admai tor kala ju phuba kala su sai chaba kanda su sai chabi opam duni je Robita laksaning busi nupi gi ding sai haibiri nupi adu ware nupi mayam ware nupi de dandi pi nupi mayam adu pisan ba nupi mayam adum tausan bagi opam leiri nupa di maral sul leiter bra opam duni si matang hi da women's against crime haitare in CSO sina nupi khakta na nupa da di kare ngor angle miyeng yengi madi matang ni tang thambiu
नुपादी दंडी पीबा नत्रग मदु पनिशेबल ओइबा याबा कई कई तोबा याब लेखरे पनि बतांग नुपानाने नुपाना माई नुपी अतोप कोर माई नुपी ओनैबदने ngasi ba khoi yenga leiraktriba adugi myam lae sigi dine tawningai myam leikreba just nupi kor mana ingon phure ole naire haraga domestic violence tharaga court da kai da myam leikre nupi lole ha ju nupi lon ba yade na myam nupi anjing thangatna tawdna dum lae ba dugo hoju khoigi khoina pam deba kai dongai da khoina nupana nupi koibadi yabra nupi lon badi yabra da nupi na tawba khak yadabra haibna te just khoi challenge se nupa ga nupi ga gi challenge se afaba lai lai so hiba lai ta sana bada sumba ta na haninge ba sumba phata bada challenge ta haninge nupa ju khoi ta haninge nupi ju ta haninge duga hoju ji thoi ba pham society gi mamai ama sumgi sumgi da afaba da loi hening ba duga hoju ji tholai ba pham ti khoi gi kaino je maujuna mayum pan bai thodok myam lak sal ba duga siri ba jing je khoi mai nupa na nupi ko ga nupi do thining ba dagi mai nupi do hat ba gi thodok oi da ba ado maujing jina oina mayum pan bagi nupa koi bagi sum bagi tholak pani na maujing gi khoi lisa se khoi gi di phaja ba khoi gi mawong gi lisa sajat khoi gi kaino gi myam leirim ne ba sigi kaino je khoi nupi jing je mang han janing da ba adai nupa jing ju tawbi ga no nupi gi ju tawbi ga no ani mak ne ba duga ma khoi gi khoi madam na sa haibi gi myam phaja ba wa pham lei ba khoi gi root cause se karai da gi horak pa no kamaina na ada ye ma se ai support tau je se ma gi madam gi wa pham je khoi ju si khoi je organization je asuk ke matik lamdam ji gi myam je thengna ba moi khoi ga wari sana ba makhoi mayam gi wakat kaino se lak pa tana ba lak pa onai salam khak ne ba khoina ain da lambi pu na ba ge du sidai da khoina ju ja sojing madam na hai je thengnai ba maujing jina koi phatta ba la i je mai nu pa jing jina phalak ta ba sen thung ge problem gi adagi kai adum bai mai nu pa nu pi koi raga adu da challenge tau gi mayam la e ba just khoina sidai da ai nu si jara ba inau jing se jing maujing ji da hai janing ba de moina wakhan yam thela kan da ai nu pa an taw de ai ju taw ge de ai nu pa na phatta ba gi on na de ai nu pa am da share taw ge de ai war ga di nu ai nu pa je yum pu de ai loi pu ai war nu pa am de ma teng lo ge just adu khan bi ga nu pa adu aran ba ta ga ne ba nu pa gi mayum da gi na hang na nu pa ma koi raga di nu pa am se la ga di nang nu pa na o chanu nai nang aran ba ta ne ba just aran ba ta ga ne ba ma je sum ma ju aran ba ta ga ne ba adu na ma pam da sala ga ne phajana ma khaina gera da gi mai ma sa sing yo kera mai nu pa na phatta ju ma di phau ba ama phatta ju ama di phaje ba admaina khoi si ja apil ni ko ina je je sem khoi medang ga pham dai kaksa bana yam sume duga inau jing ji da ina pizza ba apil ne moina khang da na apang ba ngang khara na tawri ba inu pa nu pi ko di ai ju koi ni ga na si tawbi ga no moi aran ba ta ne ba isi hai je ning okay maruina maduda nupa nupi right man ha se nupa na khara he na dominant of society mo ibri na nupa da khitang law gi mieng da bo society mieng da bo nupa da khitang hana da gi ningthau pali haktak ta gi haiba tare chandanak pa sidai da khoi customary law haiba tare madu law mak customary law mo natra su nupa da khara free tha ba gi wafam sida nupi na mu nupa da free thare haidra nupi ju free oina channa khongdang lok tari society je puchai sai ne haiba wafam duni madara kes batang ida hoji haibe thami wafam duni ma yeng ba ya ba wafam si taseng nupa da di punishable si CSO gi site si nupa di push tau pasita gi nupi da hena awareness pin na ba gi matang si hena chensan ba chen chung khen bi wafam ji lai Manipur State Commission for Women gi mai kai gi su duga women against crime mai kai de nupi da na khare hena nupi gyan ta biu nupi na gyan ta society ingani haiba wafam le bi kari haibi ni swai di ozara kes masi ani mak gyan ta badar ka le aduda aino oja binota na takwi gi bada makha ta na amok condition supplement am to jeni modane ngasai gi chumi ngasai gi sumba aran pam da thok thoi si aphoi gi nupa singna gyan tarak ta bodagi mana gyan ta na lai ta bodagi nupi du ochai gi pam da thok tu lak pai acho maram ma oi matang ji na thamjining bada akhoi gi nupi singi marak ta sune nupa na gyan ta da bodu da sum tasengna ai chu nupa da no toroge haibadi nataba sum changyeng to boi kho boi hek maru ena ngasai mobile phone gi matang se masi lebadagi hek phagi chum tasengna intentionally torubudi nataba are chak changura kana di handuk bangam da ne adum chakhiba asi yamna yawi masi mugi sum magi thodok si case khara su ai nakta laktana adu gi tawok khu thengnai aduda moisi kya ta no chum wari sanara kanda moina haibada madu tasengna ai masi gi film si yor tarakani harga ai torubonate ai di phagi toruboni ama tobuni harga handokpudi adaba aduna aina matang sidai thamjini se biore sing ai ning se masi phagi tobo yaba aduga changyeng yengba yaba tanja amate tanja amate akhoi gi kari ama Lakshman Rekha haido madu ni gumbase masi lanthoga chayeng tobu yaba nate ba masi matam bumgi oina yenguba yaba thabak nate haibasi koi khanba darkar lei aduga yes no doubt akhoi gi broken family madan pi muna yes leire khangba yaba khangi oiroi haragadi sat
handorappa masina phai aduna tadana ayamba manipurgi nupi ayamba magi imung manung nasu kari nasu magi yolakpagi mongden manam odina khangdela galaiba magi keno se magi meriye je kaidena bani hadana khangbosina aroi bada upai letra kana lakpada di akogi koki bera le akogi bera le ke laeba aduna ayam matam da akoina akogi se bada lak matam da hanna akoina secretary ma tana hale secretary hida lang chadana kitang normal ka da brief lawduna khotana mai ki sta bagi taw jaweba adu yo thak du yo ga lai aduna ai moti adu ki thak yo dingai da yengba yadradi sat lakwa kaina hoba aduna pai madugi court lairi law lairi madugi tongan ba law di lairi madu law dugi wang mada lana sat khino haibe wafam dubni ise me binota laksani ngon sai hai wafam nupa na sai ise me na react to bi kre ai wafam du da maram di keno da Robita ise me Robita hai wafam du da nupi da khare hena awareness bi ba khare hena gyan tan me wafam du bhab tan me wafam du hena se so side sang hele bimna NCT gi side gi di maruina karam angle da lakata gi hai wafam ne du maruina si BJP ga me na BJP na so ai tare India da khwai saw ba akhoi gi political party ni na le BJP na so adultery should remain a criminal offense and moi yam masi mai kai do mai of madum lep ga lei bani moi dum la kholau di law da banati lawri masi India da yam kai ra ka da ba du ga state masam sa yam kai ra ka da ba du malong khang ni maduna masi gi je khongthang du kari um khara yengjan ning hai wafam du di lakta badi na ti du Supreme Court ki madu article 14 maten madu yengba ya ba yeng kan da sum me hena toropani na adu tongan ma CSO NGO with aduga institution aduga government tongan ma crime hengkal la kadina government ju koksi bani police ju koksi bani sidaida push to ya angle ji kari kari lei sigum masida khare hena atopa law ma enact on ba sem nambagi adu mai wafam ga thangani ma lei bra kari lei exactly maduma enga si thamsage any crime against women ina thoglai ba se ani ne ba thoise nupa nga nupi ngona pullaga crime se thoglai ni masana ya ba ya da bai ba sina masana ya da ba dai ni ado who is the victim nupi the victim natra accuse sida di kari go makhan gi kaino mata CSO sing na tawte only victims masana suffer with na lei ba manga ba ta ba nupi du da mo hen aware pisan na bagi law da mag lei ba se so adu na ngasi ma ko khane ba why not for the accused accused tawri ba ma se kari karam tawraga accused sang handana na bagi law ma pass taw ba tangai phadre ek ama ai atai India gi de koi haijaba ngamdre Manipur da di lady ba new government se masai sa koi changes kar por ke na su anobu government se involve taw jare ini ko masige loina na Manipur Assembly Act se 2006-56 ki sport si sigumba ek ama accused oi ba victim da taw ba na ta ba victim kanana bu re victim oininge kanana bu molest victim oininge kanana bu kadamba nupi amna mai nupa na phoning phu ba chaina bi ai ne ba sida da sum award to lai re ba koi je why accused oi ba mara langjari bi mi do we have to give the awareness to reduce aduga masi pumut mu thapadi ngamoy kari gino ha da laigani kyo kari gino ha da male and female se physically nupa na masagan behele manade aduna di nupa sing na nupi da phurak pa matam da chaina se nupi na ka ju makhut handara nupa ma ko kai ro eba nupi da ne ba kai doi je okay adoi target nupa sna mabu makuk thugai rak tan ba law chi leiko koi law aduga koi ki social CSOs mayam mamna hoda bi dei di kai no only they are targeting to the woman why only women why they didn't apply for this male counterpart tainasan bi manung kai gino society ma build up to matam da it both male and female create to riba mafam sida hanjan nupi da China pi ba nupi da to ba kari manung gino why akoi CSO sing na kari gi masi maram lokota ba no okay aduna responsibility of the man share tangai fadana koi assembly act government su khari initiative lora kanda madu tongan ba ma yengchen ba mathau tai crime ji hengkal amni na hai mathau loi sile police su aduga court su mathau loi sile society su sile lak pangam dri se sigum mayam sina court se pek thale adu ji accuse tori be se mala langja ga dori be mi se masibu akhoi kari gum khara tawbagi tangai fadab leire thengmal le hai be se si women commission gi ma ke degi as a chairperson
appeal ne bai okay kano da secretary da thamjani madudi hari bang sai gi CSO gi site gi sangkhali bang sai gi kano da su khoi gi press note su khoi thengna jare maroi ne nupi sing da kharena aware pi da ba adu angle lamad madu su tok da ba ya da ba khong thang amani nupi sing na wakhal tarak ta badagi sai ka lo badagi adu ba crime mayam hengkalak pani crime am commit to web si ani yaw bani na amadu phadana ba tok dana ba gi khandana ba macha amadi uhen ba nupi na crime do is very few case masing thingai ne adubu nuparom da hitare mel nuparom na khara hena sanghen ba mathok ta da bra nupa gi site nuparom na khara push to mathok ta da bra kari having in side nupi khakka da awareness pi bagi mahutta ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯗꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯐꯩ ꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯟꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯤꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯧꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯣꯠꯂꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯣ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯀꯣꯏꯗꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯒꯗꯕ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤꯅꯅꯦ ꯅꯨꯄꯥꯅꯅꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯥꯏꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯤꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅꯅꯦ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯥꯡꯉꯛꯏꯅꯦꯁꯦ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯣꯏꯅꯔꯝꯕ ꯆꯦꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯗ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯡꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯩ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯍꯛꯅꯦ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯡꯖꯔꯛꯏꯅꯦ ꯃꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯗꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯅꯨꯄꯥꯈꯩꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯥꯡꯉꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯡꯉꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯗꯜꯇꯔꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯗꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯨꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯅꯪ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯨꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯔꯦꯄꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯥꯔꯣꯝꯗꯗ ꯂꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯋꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯏꯖꯠ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯧꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯌꯦꯡꯗꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯝꯄꯣꯛꯀꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯍꯥꯟ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯔꯦꯂꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯐꯠꯇꯕ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯕ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯒ ꯀꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒ ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯃꯕꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯅꯔ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯪ ꯂꯥꯎꯅ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯣꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯣꯏꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯥꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯕ ꯃꯇꯦꯡꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯁꯨ ꯂꯥꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯍꯥꯠꯇꯣꯔꯛꯏꯃꯤꯅ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕꯗꯣ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 50+ 2-3 times ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯕꯠ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ lots oidra aduidi kariguma matamda CSO singna nupa singda awareness pinanabagi program am singrabra question ni ko ai be mero mitan tawido phatti haidi ko sijo part amne tawgadabani nainabiya wafamni as well masigi loinana accused oidiba maral langjariba nupa singi damakta aikhoi maran je kar handana ba redact tawna ba yanana bagi makoi de awareness program pinanabagi damakta karamba CSO na karigumba mafam amada matam amada sinbigrage ado amta madam ai mo hajage CSO gi databda akoi madugidi law lay haiba wafam du thambiri adune ba thambiri aduga amana law leina ne sathare iba crime di oi kanom ta hajage madam kai dau ngai da ne CSO jingna awareness in bada nupi da kaksin ba laite just awareness ha nupa nupi lamdam du loi ba pulap nupa na so fataba taw biganu nupi jing je no khoi gi society jabdi mai nupa na mai nupi hale dai nupa na rep tawre dai mai nusina nupi hale nupa na ta ni nupi na mai nupa hale haiba gumba sidi tang tang na mani kam thoi ko aduga adu di sidi ada ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯠꯀꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯠꯀꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯨꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯁ ꯂꯣꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯉꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯟꯗꯤ ꯐꯪꯉꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯤ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯀꯦꯁ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯨꯟꯖꯥꯃꯌꯨꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯑꯗꯨꯒ
फिजम मोहेंद्रो मोय एनी स्पेशल केस से नुपीदुना डायरेक्ट इन्वॉल्व तौरगा हाइबदी मधु मा मसा मंगा तौब ओरमदा कंस्पिरेसी अमदी यारमदी याय हाइबगी वाफम दुदे अखोय सिंगनबसले मधु हुजिकी अंडर कनो द लेबनिना मधु हेक अखोयना हाइबजु खंगबजु लेट्री तसेंगना हाइरगदी मधु वाफम दा अदुबु येंबे या वाफम दी हुजिकी सेक्रेटरी की वाफम अदुगा चेयरपर्सन की वाफम दा तोंगान तोंगान एंगल खरा हाइतारे नुपारोम दा खरा हेना नमजनिंग बा हाइबदी खरा हेना प्रेशर तौनिंग बा अदुगा नुपीरोम दा खरा हेना प्रेशर तौबी मोंगम जु उफंगी सिमतांग दा राकेश की मियें कइले आई मोटदी मसी अनिमक ज्ञान ताबसी दरकार ले नोलोदी अखोइना हाइरिबा थौदोकदि नुपा नुपी अनि पुल्लगा पामदबो थोकदोरिबदिना अखोइना नुपी ngaka ज्ञान ताहनबा नुपा ngaka ताबा नतबा अनिमक ज्ञान ताहनबा दरकार ले अदुबु मांगजेबा हाइबसी यंखाददि नुपीनि हेना मांगजेबा तो ओइबा मसीगी नुपीनि हेना मांगजेबा दि ओरमबा याइ नुपीरोमदा खरा हेना पुसअप तौहनिंगबा सेक्रेटरी की साइटेसु तौबिरैसे अदुना अखोइ अनिमकचु ज्ञान ताहनबा दरकार ले अदुगा आइना अखोइ ह्यूमन कमीशन दा आइना अपील तौजनिंगबदी कमीशन की अखोइगी अदुम मतम बुबुगी चथबा प्रोग्राम मो ओइना जस्ट कमीशन दा लापा वाकचिंग ताबगी मतसु कमीशन नसु अखोइगी खरा तौदे हाबे नते खरा हेना पुलिंग लगा अखोइगी मफुम खुदिमक्ता मसिगी थोइबा सुम क्राइम चे हंदनबगी अवेयरनेस प्रोग्राम अतिजु चेंज तोनबगी कनोसे खोंजंग हाइतारे मसी खरा खरा पाखना तौबीरगदी मतुजु कनोसे खरा हंदबो ngमनि हाना खंजै अदुगा आई तंजासीगी खुदों चाव लौजरगा आइना थमजनिंगबदा अखोइगी से हौजिक इरांग थोए खोले मै नुपासिंग फा चिनबसिंग फारे अदुगा अखोइगी पेंद्रिबनी हाइजना साउनिंगेबनी हाइजना मीगी मयम मकई थुगाइबसे से गनबो बामोरंग कबु बामु कबु हाइब्रा बामोन कबुगी प्रधान ओरंब रबिदु फागरे अदु मागी मयुमदु थुगाइरे हाइ मागी मचा अपिक लई मागी नुपी लई मागी नुपी ने कजो मागी नुपा प्रधान दो हे नंग अछि कोरु चुने चुआ हेरे मोयबा कचुक मागी नुपागी फतबदुदा सपोर्ट तबुसु लेतिबा अदुबु ngasiदी नुमाई नुपादो फतबु ओइरुबदगी मयम मकई लेतबा ओइहौरेबा अदु मसिमक्ति साइगी मदुदा साउनिंगबा पेनबा फोंदोपुरेसिंगना कनोगी इमुंगदुजु ओदुगी अवाबदुजु खंबियम थोएबा असिगु मसी तोइना थोई अदु मसीगी कनो असे अखोई बाप ताबा दरकार ले हैना आई थमजगे एंगल अनी मक्ति येंगतारदी नुपासु नुपीसु मरालोय लेबरिना मदुगो मयाम तोरगा मरु इन सोसाइटी ने हेना ज्ञान तारकांदा सोसाइटी सिंगसिना सोसाइटी ने ज्ञान तारकांदा तुंगदा मदुगुम मम थोखर मतुंगदा अदि कॉन्सिक्वेंसेस मयाम दने हेना फलोइदबा लेबरिना मदुगुमजु हेना यंगजन हनिंग हाबदनी सदिदा एस ए अखोइगी चेयरपर्सन कनोगी मणिपुर स्टेट वुमेन कमीशन की माइकैदगिसु करी करी एक्शन हाइतारे एटीट्यूड चेंज तोननबा खोंथां खरा लखरिंग हाइबा वफम थंबे दु मथान करी पमिंगे लोइसलकपसिदा तेंतंग थंबे लोइसलकपसिदा आइना पोइना मखल थमजनिंगिसे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम नॉट ओनली फॉर द वुमेन बोथ मसे आई इजरे होजे आई स्टेट कैलेंडर प्रोग्राम ओइना थमनो कैलेंडर प्रोग्राम ओइना मथंग लोकलकप प्रोग्राम ददी अखोइगी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन दसो आई इजरे together both nupa nupi animak aware to da nanda bo hanabiu aduga masigi ek samdok piro aduga madugi ayaba do khoida pibiro adagi not only to that state government asu manipur act che 2000 assembly act 2006 se masi khijitang hapchan bigera modify to bigera amtang to biyo haibe koi draft to loijare si matang sida aduga loinana degree of the crime degree of the crime se lisang sitna nupana tawduna lakpa matamda akoi kedog lege nupina torokpa crime di very few and very less wathok di mana chaw he wathok di man chaw he le karigino nupi sigi mathakta society gi oiba achaw burden am namjalle nupana nupi ma thirakpa matamda di ijat mangde society mangde imung mangde haeba whereas nupi na mayum ma pan gi ai masina nupi mayum pan ba dai tongchen jabadi nate ko वादना मपुन सिजे लेलकप मतम दैदुदा करी दौरुगन ओइना खलकप मतंग दा लाकप मतम ददी करिगिन वाय नुपी म्याम चंगदर माबु करिगि मरु कोके this is one my question aina maduda nupi na second ama marriage ama tawda I tongjan jabadi nate करी सर्वाइवल की करी सर्वाइवल की कई नोम थिरक पने है ना इदी लौजै ओके अदुना कमीशन की माइकैदि सदुगुम्बा प्रोग्राम खरा पाइखलगा गवर्नमेंट सो अदुगुम्बगी पुस्तकनि हाइबो फम थंबिरि लोइसलकपसिदा सेक्रेटरी की साइट की करी अपील तौनिंगे मयाम सोसाइटी दा करी थंबिरिंगे सी बतांगदा एज ए होल करी हाबिनिंगे केंतंग थंबिरम मयाम दा अपील तौनिंगबसे खोइना नुपा जिदा रेपिस दंदी पियु नुपी माइ नुपी हापा नुपा दंदी पियु ना माइ नुपी खोइ लावबदे याम वारे
ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯄꯥꯅꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯅꯨꯄꯤꯅꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯌꯣꯛꯇꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯨ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯍꯥꯠꯀꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯥ ꯍꯥꯠꯀꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯥ ꯏꯖꯠ ꯂꯧꯒꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯥ ꯃꯁꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯕꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯇꯨ ꯁꯣꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯧꯔꯁꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯊꯦꯡꯖꯜꯂꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, physically nupaga nupiga logi miyang equality mana taragasu physically ason balay bani na madu nupirom da kara emphasis pira kanda gyan kara hena tarana wafam do society ki eduga state commission for women against crime NGO CSO mayam institute mayam da eduga legal framework kari kai legi haibadu pukhala ka nupi de hena wakhal taraga di crime kara hena handaba oigadra haidi machaturi thagasari gasigi raw over adultery row over adultery row haiba wafam sida lengbi rakpa oja Rakesh Meihoubam aduga Arambam Robita Leima loinana Madam Chairperson Dr. Meinam Binota ahumappu ngasi guest ahumappu Manung hunagi makai thagasari loinana ngasi gi oinani Manung ri thorom se matang se tension jare mayam ponongpu amukha na kurum jari